Spoštovani obiskovalci, dragi poslušalci, dragi starši, stari starši, sorodniki, prijatelji. Leto je hitro naokoli in veseli nas, da se ponovno lahko družimo v tem prelepem ambientu, ki ga ponuja vrt pred Festivalno dvorano Bled in vam ponudimo glasbeno doživetje Junijski večer. Zaključek šolskega leta je čas, ko glasbeni izdelki zaživijo na odru in se celoletno delo učencev in njihovih mentorjev prelije v lep glasbeni večer. Danes bomo slišali različne komorne zasedbe, združene pevske zbore, 2 tolkalni skupini, zasedbo Čudoviti pogum, doremi band in Mladinski pihalni orkester Bled. Dogajanje na odru je zapisano v programskem listu, ki ga delimo med vas. Na odru pa so že pripravljeni naši najmlajši učenci, ki nam bodo zapeli 3 skladbe. Med nas bodo prišli Čriček, Povš in Kekec. Dear guests, parents, grandparents, relatives and friends, welcome and thank you for joining us this evening in the beautiful garden in front of the Festival Hall Bled. The school year is ending and it's time to celebrate the music our students have worked on all year. Tonight we represent our June evening concert where you will hear different chamber groups, choirs, 2 percussion ensembles, the band Čudoviti pogum, the doremi band and the Bled Youth Wind Orchestra. We begin with our youngest students singing 3 songs for us. Želimo vam prijetno poslušanje. Solista sta bila Peter in Asja. Ptičica, ptičica, si
Na odru se nam bodo pridružili naši učenci od 1. do 6. razreda. Vsi se zelo veselijo počitnic in v času, ko šole zaklenemo svoja vrata, je čas tudi za to, da si ogledamo kakšen dober film. Poletje v školki bo eden izmed njih. Now students from 1st to 6th grade will join us on stage. They are all excited about the upcoming summer holidays. And when the school doors close, it's perfect time to watch a really good movie. One of them will be Poletje v školki. In translation, The Summer in a Shell. Ki mogoče
Slišali smo letni starter v izvedbi tolkalne skupine Do Re Mi. Mladi tolkalci celo leto vadijo v različnih zasedbah. Naši najmlajši so nam za danes pripravili La Mambo. We just heard Latin starter performed by the Do Re Mi percussion group. These young percussionists practice all year in different groups. Now our youngest members will play La Mamba for us. Prisluhnimo jim. Leta 1962 je slovenska popevka potekala v festivalni dvorani na Bledu. Slovenska popevka je prav ustvarjena za sproščen uvod v poletne večere. Naj lepo zazveni tudi v izvedbi komornih zasedb glasbenega centra Do Re Mi. Slišali bomo Ti si moja ljubezen, skladatelja Jureta Rubežnika in Zemlja pleše, skladatelja Mojmirja Sepeta. In 1962, the Slovenian Pop Song Festival took place right here in the festival hall in Bled. These songs are perfect for warm summer evenings. Let the music take you back in time.
Mladi glasbeniki iz glasbenega centra Doremi se radi udeležujejo tekmovanj. Eno izmed takih je mednarodno tekmovanje Bolero, ki ga že vrsto let prirejajo na Muti na Koroškem. V tem šolskem letu so se ga udeležili Matevž Kaštivnik Olip in Erazem Šenk na tolkalih in Tina Kolman na flavti. Domov so prinesli srebrno, bronasto in zlato priznanje. Young musicians from the Doremi Music Center love taking part in competitions. One of them is the Bolero International Competition held every year in Muta, Koroška. This school year, Matevž Kaštivnik Olip in Erazem Šenk and Tina Kolman represented us with great success. They brought home silver, bronze and gold awards. Pa jim prisluhnimo.
Učenec Mark Valasko je šolsko leto začel s potjo v London, kjer je bil gost na koncertu Dereka Paravičinija. Poleg nastopanja pa Mark tudi glasbeno tekmuje. V tem šolskem letu je na državnem tekmovanju Temsik prejel srebrno priznanje, na mednarodnem tekmovanju v Gorici zlato priznanje in prvo nagrado in na mednarodnem tekmovanju mladih glasbenikov v Zagrebu zlato priznanje, 100 točk in posebno nagrado za perspektivnega mladega glasbenika. Marku Volasku in njegovemu mentorju Primožu Kerštanju iskreno čestitamo. Our student, Mark Valasko, began this school year with a special trip to London, where he performed as a guest at a concert by Derek Paravicini. Mark also enjoys taking part in music competitions. This year, he won a silver award at the National Temsik competition, a gold award and a first prize at the international competition in Gorica, and a gold award, 100 points, and a special prize for promising young musician at the international competition for young musicians in Zagreb. Our sincere congratulations to Mark Valasko and his mentor, Primož Kerštan.
Domači kraj imamo radi. Radi ustvarjamo za domačo publiko. In festivalna dvorana Bled je za nas dvorana, ki pomeni domače okolje za ustvarjanje in predstavljanje naših izdelkov. Ob tej priložnosti se za možnost izvedbe današnjega večera zahvaljujemo direktorici gospe Lara Lindič in njeni ekipi. Pred nami pa je že skoraj pripravljen Mladinski pihalni orkester Bled. Za danes so nam pripravili pester nabor slovenskih skladb. Slišali bomo Med iskrenimi ljudmi, Ura brez kazalcev in Cifra mož. Pri skladbi Moj očka ima konjička 2 se bodo orkestru pridružili naši najmlajši učenci. V nadaljevanju bodo zazvenele skladbe z naslovi Slovenci, Otoček sredi jezera in Na Golici. We love our hometown and enjoy performing for our local audience. The festival hall Bled feels like home, a place where we can create and share our music. Now, please welcome the Bled Youth Wind Orchestra, conducted by Luka Zapušek. Mladinski pihalni orkester Bled in dirigent Luka Zapušek.
Skupina Čudoviti pogum deluje pod okriljem kulturnega društva Doremi. Njeni člani prihajajo iz različnih koncev Slovenije. Pred kratkim so nastopili na mednarodnem festivalu Igraj se z mano, radi pa zaigrajo tudi skupaj z drugimi našimi učenci. Danes med nami pozdravljamo Davida Bratiča in njegovo mentorico Darinko Pirc, ki prihajata iz osnovne šole Dragutin Kete Novo mesto. Vrh letošnjega šolskega leta je bil nastop na mednarodnem simpoziju Skrivni svet avtizma na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Danes bomo slišali, kako lep je ta svet in You've got a friend in me. The group Čudoviti pogum works under the Doremi Cultural Association. Its members come from different parts of Slovenia. They recently performed at the international festival Igraj se z mano, and they enjoy playing music with our other students as well. Today, we welcome David Bratič and his mentor Darinka Pirc from Dragutin Kete Primary School in Novo mesto. A special highlight of their year was performing in the international symposium The Secret World of Autism at the Academy of Music in Ljubljana. Pa jim prisluhnimo.
friend in me. You got a friend in me. You got the trouble I'm going through. There ain't anything I won't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some other fronts my nigga be smart I am. Bigger the stronger do. Maybe, but I'm damn. We ever love you the way I do. Me and you, boy, that's the year goodbye. Our friendship will never die. You're gonna see the door's destiny. You got the friend in me. You got the friend in me. You're gonna see the door's destiny. You got the friend in me. You got the friend in me. You got the friend in me. Ob koncu šolskega leta se zahvaljujemo vsem učencem in mentorjem za njihovo skupno ustvarjanje, učenje, vadenje in zavedanje, da je glasba tista, ki nas druži, povezuje in spomni na to, kako dragoceno je skupno glasbeno prepletanje mladih generacij za človeštvo. As the school year comes to an end, we thank all of our students and mentors for their creativity, learning and hard work. Music brings us together, connects us, and reminds us how precious it is when young generations share and create music together. Thank you all for being part of this beautiful musical journey. Sedaj pa bi se radi zahvalili vsem mentorjem, pa najprej mentoricam za uvajanje. Kati Zupan, Vilmi Stubel in seveda Nuši Piper. Hvala. Mentorji za inštrumente so bili Maja Špiler, flavta. Hvala, Maja. Nini Klinar za mentorici saksofona, Tini Šajn, mentorici za solfeggio, Andrej Lekše, pridni mravljici na klavirju, našemu dragemu Luku Zapošku, dirigentu, Primožu Kerštanju, Žigi Anžiču, Greku Bitežniku, Gregorju Plambergerju in naši tehnični oskrbi gospe Špeli Globočnik. Posebna zahvala gospe Darinki Pirc iz osnovne šole Dragotinkete, ker skrbi za Davida, da takole prihaja z nami na špile iz Novega mesta. Hvala.
Hvala Lani Omovšek za napoved. Posebna hvala očetu naših učenk, Mihu Kolmanu, za pomoč na trobenti. In hvala Nino Legat. Nino je skočil zadnji teden, drugače pa je učenec glasbene šole Radovljica, pri nas pa obiskuje pouk solfeggia. Hvala Nino. Hvala tehnični ekipi, rožice dobite na večeri, Klemen Črne, naš ozvočevalec, Bled TV, Anže, Dani in ostali, Metod Piber, pa hvala za vso tehnično oskrbo odra. Zdaj pa bi povabila na oder pevce oziroma kam, pod oder na oder. Na oder prvi, drugi razred, pod oder vsi starejši, pa prosim za premik mikrofonov. Lana, tebe pa prosim za odpoved koncerta. Evo, medtem ko se pevci zbirajo na odru, pa imam še eno posebno zadolžitev. Zdaj najbrž vsi znate tole pesmico, pa nam boste pomagali. Slavljenki pa je ime Andreja in danes praznuje 40. rojstni dan. Andreja Završnik je pa za nas oblikovala vabilčka in stalna sodelavka. Tako da... Doživel, sto pod tvojim oknom, ljubo sem je grel, kdo je s kom in koga, kdo se bil je z njo, sami znani obrazi, sami predolgo. Lahko bi zletela in ujela svoje sanje, lahko bi se dvignila na njih vse do neba, lahko bi zletela in ujela svoje sanje, lahko bi se dvignila na njih vse do neba. Sve te stare zamere merijo do srca, zatemnjeni pogledi nam ne dajo sna, kdo je s kom in koga, komu je mar za to, 100-krat že prepleto, življenje je kratko. Lahko bi zletela in ujela svoje sanje,
Thank you.